Hanbring Simulpau. Manipuri Kundaminaba Yellow Furup Singh Punna Manaba Wakalulamada, Tengna Mineraba Matamda, Manipur Kananasu Masui Tahanbangamloi Haina Am-Istv General Secretary Dipu Wangkem Haikre. Kurumjre, Ming Tabib Singh, Taramnoxabalon Pau Sandon Pizre. Manipur Kundaminaba Yellow Furup Singh Marakta Masui Masui Tanabagi Sak Udaba. Satan kaya lakliba sings equina punna saf manaba wakalols amada tengna mineraba matamda kananasu masoi tahan mangamloi haina all Manipur ethnical socio-cultural organizations Am-Istv General Secretary Dipu Wangkemna Bishnupur District ki manung senba Muaythai pangal singna kundaba kota da pangthokpa advance idul juha lising ni kungamanga gi thoromda haikre all Manipur ethnical socio-cultural organizations Am-Istv na Maipak Ningtho Committee, Anjumans Islaha Murhasa Jamiat Ulama, All Kota Youth Volunteers Organization, All Muaythai Pangals Youth Association Samadi, All Kota Coordinating Committee ga Punna Kusam Naduna, Kota Bazar Multipurpose Hall the Pangthopa Thormaduda, Am-Istv Maikai Digi Angam Polam Sing PK. Am-Istv General Secretary Dipu Wangkemna Makatana, Muaythai Pangals Anigi Aset Pamaria do Ngashisu Lengdana Lady Haiki. Kwakta da leriba tungan ba civil society kaya marunga kunsinaraga aikogi Muaythai pangal amasung Muaythai anigi marakta lainariba aset pamari ado ngasisu lengdana lady habase masima ngasigi idul juha sida thamjabani loinena aikogi mapalamdagi sangsaliba sakudaba tungan ba safu sing asina ngasidi Manipur da khundariba tungan ba furup sing asida achauba safu amaga loinena tungan ba khaibung tabagi wakhalon ase leptena lai asingumba thawong sing ase masi akhoi khudimang thengnaminaba mathau tai amasung akhoi khudimak se chapmanaba wakhalon amaga lengdana leiraga asingumba safu sing ase thengna bagi namakta Am-Istv na sumatam supada sem sari Kotadagi Aribam Jiaudina Am-Istv na Mapungiba Todang Loduna Pangthokliba Toromasina Muaythai Pangals Anigi Aset Pamari Edu Amukayana Cecil Halagin Haiki. Am-Istv na main role Loraga, the Maipak Committee, Amazon Kotagi CSO Mayam go Punang as Pangto Ibasuba function as a Tasena Yamna Harawoi, Machina Maram Eraga, Matam Kayagi Mamangdi, Manipur Jati, Punmun Sisana Leramba. Manipur Rambajati Punamosha Amato in the Lerma Mayam, the Muka Hanjala can have it Taze. Asmina Miskuna Manipuri Makam Punamukta Miteta, Hom the Nagata, Hom the Pangaltam, Hom the Sinbatargadi, Manipur, Hana Gumna, Mama Tata Manipur, the Singmita, me, Mete Pangal Punama. Amato in Yam Nusinan Lerambo, Amuka Hanjala Kani, Amazon Manipur, Tandu Taba, Amas Hanti Oba, Amazon Amasakat Padum State, Amorakani have a say, I Tarapti Tazaba, Amazon Kotagi, so Mayam Tarapti Tazaba Yam Wangalay. Moirang Masung Koibida Leriba, Lissing Masamapal, Humudra Mapalamasung, Lissing Masamapal, Murpugi, Class 10 gi, Bats Singi, Marakagi, Garwen, Savistagi, Potarabasing Amasung, Hozik, Magimagi, Senpam Amam Pai, Sing, Punsindun Semba, Friendship Organizations, Moirangna, Moirambu Green Moirang, Clean Moirang, Ama Ohenabagi Pandam Galunana, World Environments, Degamari Lenana, Ibudo Tangzing, like Olamasung, Moirang College Campus, Ta U Sara Samram Takre, Ibudo Tangzingi, like Olnung Sit Senkre. Friendship Organizations, Morangi Presidents, Maibrams Noren Singha, Secretary Hemam Deven Singha, Treasurer Marangthems Nando Amasung Assistant Secretary Hemams Bimolna Lusingduna, Organizations Asigi Tomikiana Surgaki, Secretary Hemams Devena, Malengo Ina Hongnut Liba Ing Asagi Kalasibu Kardorebasu, Mankananabagi, Panangaluna Usar Sings Asi Thabani, Maruina Hojuzi Manipur Su Singda Uwakaya Yantalakpa Sinama Usagi Kalda, Asukimati Ahongba Werkli, Asingumba Hongnut Liba Sings Asidagi Kardorebasu Kanmangamna Basigumba Tabak Asi, Ahan Wigioina, Pangkat Pani, Pangtok Pani Haiki. Malay Masi, Aying Nasa, Nungju Nungsa, Kal Kairakwa, the environment gi Ahong Balakwa Sida, Karada Werabasu, Kanjanaba Amati, Green Moirang, Clean Moirang, Oinabagi Pandamda, World Environment Day Numit Asida, Palon Tongzaduna, Friendship Organization, Ibdo Moirang Tangjing Laikolda,
ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗship ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ Siko plastic ki leptana satarpa plastic mafam chadana sairamba lokhatpagi marpu mari suba sinthagi saru ama oina World Environment Day ga mari lenana National Highway 102 Khongjom Papal gi nagyata taba plastic sing lokhatkre Khongjom War Memorial Complex ta su usara kya thakre thoronga mari lenana Siko plastic ki founder Bisorjit Chikona Miyamna numit khuding Environment Day asi nomagi manungda pung amatang warabasu mipung khuding na sigo plastic na toriba sigumna tobirabadi climate change na ohoma kya lakliba asi line thingma ngamgani haike na ngasi asi akoi sigo plastic de IT4 asi akoi World Environment Day plastic pollution oidabaga mari lena tawjabani miyam du support of you lepna jasajage plastic pollution oidaba plastic akoi mafum chana sinaba kunai ma irum ma oimese abu thamjage Royal Riders Manipur na thama chupna satharakpa environmental campaign loichinkhre World Environmental Day lisingani kungamanga ga mari lena pangthokhiba sport painting competition da makong mathang taraba singda manamathum singchu yanthokre Maithei Langol da leiba club ki office complex da pangthokpa tormadu da Royal Riders Manipur ki president RK Tombisna Wildlife and Habitat Society ki founder M Loya amadi Imphal Free Press के editor Irengbam Aruna Moruba Musing Oina Suraki Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi ga Am-Istv की लुसिंग बसिंगा उनखरे लिसिंगनी कुनगतरु की assembly election da Dr. Maimom Shanti Kumar da Congress के ticket पीनबा तक्सिनखरे Assam Pradesh Congress Committee की नौना खलबा President Shri Gaurav Gogoi na महाकी सिलसर खोंगसत asi isaw nanglaba mioy singa relief camp de setuna unabani mahakna khongsat asiga mari leinana barak tampak ki kangluf kya ge lusing basinga unabagi thorma masu pangthokre hari National Manipuri Progressive Front ki lusingba singsu Gaurav Gogoi ga Silchar Circuit House ta unakre Maitei lusingba Dr. Maimoms Shanti Kumar bo Sonai Kendra da lisingani kungataru assembly election da Congress party na ticket p na bataksin hari Pawagin magtana ito mabiyam tawusari. I am Ahibamjit Kumar Singh, NEET UG 2022 exam da Manipur gi oina state topper oiraki and I am a very proud student of Comet Coaching Institute. Bright Career Hostel cum Tutorial Center for Class 11 and 12, Gari Awang Lekay, Imphal. Hostel asida Class 11 amadi 12 mahiroi singi kudong chaba piri. Hostel asi Harvard, Comet, Messi, Extra Age, HRD, Imphal Valley singi akoy with the labor hostel amani. Contact the wheel. Bright Career Hostel cum Tutorial Center. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi aphaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damakta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi Original Lipsa 5G na adongi liver busuan badai ngakthon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo Original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba Original Lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari.
ब्रेक मतुंग तरामुसनी मखादा पाउसिंग Olympic National Games the medal lorpagi incentive kara pibana Sports Capital of India gi status ngaktu thamang ngamgadra sport policy implement ningthina togdaba coordinations watpana sport ki powerhouse oirakiba Manipur gi status handa halakli haina All Manipur Muaythai lovers and players organization gi vice president R.K. Ramison haikre tha sigitang mapal dagi tang taraga mari fawba Haryana gi Rohtak leiba MD University da pangthokadaba Nepal Suba National Muaythai Championship da Manipur gi mohut sinduna saru yagadaba sanaroi sing da uniform khusinnabaga mari lenena All Manipur Muaythai lovers and players organization gi vice president R.K. Ramesona sponsor tawga championship asigi tongan tongan ba category da saru yagadaba sanaroi Nepal official mari da uniform khusinnabaga thorom Imphal International Airport Ken Manakta Leiba All Manipur Muaythai lovers and players organization gi office da pangtokiba thoramda R.K. Ramesona makhata arduna Sanaroi Sings asina Manipur gi mohut sinduna sanaba chatpa sida safanaba uniform setlaga Manipur ima hena masak thokpa ngamangani Sanaroi Sing medal loroktuna team champions oibangamna bahonasi All Manipur Muaythai lovers and players organization gi makhada Sanaroi Sing na medal kya lobangamlakre Manipur gi mingset purakre makhoi gi lengakna kari incentive piba lekhrabage Sanaroi Sing na lanai sel puthoklaga tournament chacharaga leiri mathangi event sing yawba chatpra organization na policy semlaga sel puthoklaga salana bahonaragani haikhe ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯄꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯂꯩ అవునా మణిపూర్ స్పోర్ట్ కి లంద ఫగదబగదమక్త లైబ్రరీబా స్పోర్ట్ కి బాడీసింగ్ సీన అమగ లింజన్ మానదబా అమగ కోఆర్డినేషన్ లైతబన మనవగా మణిపూర్ కి స్పోర్ట్ న మాంగ సంగన్ బద అథిందబ అమ ఓయిబనే యాసై గెసెట్ పథాజబని Loisalapnamuri pawmukana pijrei Manipurda khundaminariba yellow furup sing punna manaba wakalolamada thengnaminarba matamda Manipur kananasu masoi dhanba ngamloi haina Am-Istv gi general secretary Dipu wangkhemna haikre Migobsi phawdi astimna pijaba Manipur paw matang solution jere mi tabi punam paw mukhala khonjere